Hari sing bini cikon sa video clip no nanya lain. Ang Rahel Koloi te Tipra I don't top 10 contestant te ang class 11 pori tongo te ang school kha Sen High Secondary School te ani paran kha utol boromura te ani nogo ani ma babu te ani manai pori khorok tongo te ani manai sala khorok sa te ang ani life bo ani dreams kha ang ani aim life kha ang khorok sa karnal ang karnal na musmusunga ani life bo kete ani hobby kate singing te ani aim life ke I want to become an engineer ke ani life bo ang black no saman shok tongo tai sarai chikin ni chimino ang resabu masau te ani ang dengno ang resabu nang tongo ang ngai ba sakan ke no ani resamu bai ke se ang hisau kita logo hanyu kumu tong pu roga sakan ke ang bai ko ta to ke jang tang yang su sa pori di no ke ang sang sau ang busang nang tong ke por nan bu time ro ha pana se por nan wa sa ang je ani hobby tong manang je pu pana yang thani bo bhai bo ang busa bo tong ke hostel logo tong pu bo isa program logo pu logo isa participate ro khai program logo children's day mo ha logo ang sa bo ke hostel tong pu bo ang market sa bo ke ang lo ban sa bu nan sa se mu pri thang ro lai ke ang to lo ba ke sa ko ko lo ang Tipra I don't know ang first tiki bang ke an best ang khatang kuk maning nai je bang kusiung kuk mani pelai kan ang khatang ko maning ka an first time ang moi klayang je participate klaye ang first man le pelai kan an khawang khatang mani kusi ang te ano nai tong nai te viewers tong ang ang sana musu tam ke ang tabu ang semi-final lo ang sopai bu boro ano jage support khai tong mai klaye ano support klaye ani baga bro one sugui ana sapu khatangan baga ang bele bro no sapu khatangan So, presenting to you Rahel Koloi on the stage.
belai ke khna to tok khe sabai khna rakha bukuk Rahel Koloi sini buskango autotune mara matong khna ble na sini judges song ni bahai comment tau sing khna na lagi ne pula pari sini sar sorot ni yang dige cheng lai ne autotune bhai matong sak mong anyway nini recap mong nung ngoba fast beat non nakha mane ekdom kaisa track ko thango abo track no nung ekdom controlling khai thangka abo belai maintain khainan kutuk no phiaba no abo je lang thangmal ni abo belai nainan moto khananan moto angkai kisa jaga nung corona yo tokhon nung ekdom abo no je enjoy khaman bisingte abo no cover khai thangman abo talent nang salute you so no next time uta kam khai sini sar Satranjan Au nang puila puro kisija mane puila kisa puro kisa corona mane tal ngono naika jai hok nang ulo abono tekal ge klang thangka angke kok thaino te kisija mane poriskar kake buibota sa buji kamunta buibota sa buji nai khana tokjak nai asa khai nang tai ku nang khana pro ta sa kaham ke khana rwana hambai sar abo autotune nung ma ba ke buji rik yango sir Hemonto please Rahel nini resamung khnagai music ba resamung emon babe modern thangkha angare mane film studio sing muito masig music by resamung sur tobe kok thai ucharon khlai phro music ni bangai nini khorang ni style mane sur ni bangai bono osposto haike resai ma thangkha abono buino pusirona ni chesta khlai do ek number te kaisa angke nini khorang belake kaham no Thank you. nung belake control khlai dosok abo thik corona ni naigo hapane koroya khlai talango abo to thik tebo kaham kar saona asa khlai madam Torbala Rahel je sini amjong nai rong ni kok no nang bakhao muitu narak di au boko bai butui kothok no haipano bahan sano bahan da mano ni sano u kok thai ngai sini bahan u kok thai no khana kaise seng khawo nango tai khana tok jago ga kok thai no tai kisa neng bathai ke serai ke u audience rong no ba khana nai rok no khunjo habrana ni chai tok di ni khorang to kaham no belai ke no kaham je mung pharjak mani abo soloi no pharjago a mung no narak na ni chai tok di ni tangam ti mung pharjaka neng ni te ni technique je khapromoi slabui mani mochomoi narak mani abrok to soino fia u bahan no kisa bangradi asung ko khambai Thank you, ma'am. sir Kaplai sir Arun Khum ni Gana wo hede resamung ang hasalono sir or resamung by stage perform khaina thangkai music by akwai ekdom khichru haing thango abo kai actually live perform khaina thangkai music abo kisa ongko nongo tam mala abo music compose khai pro ekdom kabangma ongko nahaja abo abon bagai kisa abo hai ongka music go kokri ongka resamung jeta thamani borok te jazz rock honorable jazz rock jeta samani resapuru je kokthai ekdom clear na nangmani abo khaidi khorang kaham phianini kokthai rok se jung buji angkai khunjo nang angkai abo resapano abo henderma haising ngai next resamungo ekdom bogel jeta ko kok jeta samani chini je srai khaina chesta khaidi kaham na resap kha Thank you, sir. hambai sir Kaplai Rahel
Rahel sepatah kan mana auto boleh pakai kan auto toy tahu ang manual kena kali tahu tam nai borak buat tam nai rena te sa kos teruan ta magna tonorak borang maglak acha bana usthai resa do jas usthai romrodi squad bai te duita sakawa usthai resa bai are ontara resa de scale bai ontara resa bai usthai bai bai rede na busu duita sa acha ke sound na basanai bi ne vocal kisa ko among tongo kubun artist ne je vocal famous sini yang khaya ba ke sini jas rock bi ne ko khorang kam ke khanaliya sai tongo bo kok thai sa ya oi le bo style khi rasab maya kok thai bai se style khai mana hai diba Kokte poka. Dong ke sir. Belai ke hambai Tabo ke serai-serai ngati ba kok thai rong nai di buti ke phai kya abono nayo chung ठीक है Thank you so much Bukhuk Rahel sini pas kamu rasabe kena rakha belai ke kena thotok ke rasabe kelangka. Phadi